Kahinyotrap Integrated Territorial Organization lani kahito, Jonggathain Ripoy District hindin kasi gatagas pautre unailat, kelapa dorkas sya usimbut menteri rang ba kajilla u ba Preston Tinsong, ban kintu yo u ban jid bat wanra daki officer kasi ha Ripoy ki ban clear eki office rekam ba repair ha ka district. Kila ong ba kani kan pinya jan yaki pat ba ki bor district kan pin sugru ya ka kran ka khana ka jing sam jing tip halor ki mat ki repair ba ka jing pin sngu thu pat ba halor ki scheme ba ki project repair shu ka hitu kala kerpat roi ka sarkar ban pelat no wood ya ka result jong ka DSC Ripoy do ya chief minister so election mayo gudu dengan phone kalian juga ila om ba pak send dengan email dan ba city office di halo dokang ka jing chat transfer kha gini ki MCS officer jungi apa ni dong ka thani jungi mangilap umne u Raja Brahma ni MCS jela apa transfer suara election ada apply andre Basungo kalau hadir ke election hadir saubenai lawan biang dan simti kum ADC bat kalau kini kamu ya post jong ba BJ Kharsendi itulah bat kum project director jaga di RDA bat ke Basungo kalau tanah po sita si benai ne arnai ini ba BJ Kharsendi dan bat ini ke post mentara kini jibor ne IT no sawai pat sya Raja Brahma Basungo kalau ba kuno kini di MCS kibanginan sudah dan sarkar dan sudah transfer sekolah ke distrik lala bantuan dia nang dikerboy atau kadon ka hanya perboy kadon kalau kendam ayu nanti undi Raja Brahma undi ba sarkar haban komu bau kwa khat bantuan sini sekadong katan jongi kalau ka jimpen pa maka sengi penran jori kan ka jing transfer kakak ini ki officer kasih juri badan trade support dan tangki india tunai india skin jadi besar ini kalau kumbai iya ka service role ko no service role kalau tamai sini gino besar di Shoma Rano district mereka bagi wilayah kita yang sisen ko obat ko video jaga blok muslim banyak ki banara ini ka building temai ka blok ba hantu ni bai demand no ya dawa barang itu kerek no mar IT no sakiwe pakai besar ya ka jinga jugu sakiwe pakai district mentang pangi yang wan biang akan dengan distrik. Kadang ke ipat sendat ke ba, kuat benuan biasa dia, kuat kan ba, pakata MDA sarkar ke hapan komu, ya dia benuan biasa dengan distrik itu. Kani ka tolong ke iba gumla kemudian nama ba ladadon website uban syong hako office. Tadi pan aila dulu betul service room berpe, nak ba dia smart dan tolong hilang memang bagi dia berpai kumban real na ninyo kunai. Mata claim ka daw ko babiang, la suweng la cenderung jubor kat ke kebaruan kat ke bakwa kata ke baruan punya nama sukar ada kalau kita hukum tambah jibut kena service road tahu penghenti kata kabam la kabhatan mau ini kata service road punya ke bakwa ni maka tambah don gaji dia buat kita ki minister chief minister negi MLA la banwan la manle ke baman kata la penghenti ke service road kamu don timunta hadu mataru ikani result kaba kini samla juni ki layale exam hagi house nem arda rakuwe dre hadu mata kaniga result hadu mata patau nama ba DC hadu mata ngak man ikani ka jingka pat juni dina kali yang juni mila tepat lem lemba deputy chief minister ban pak lani ban ai ko order ban dipilih yang DC bagi chairman juga DC ban demi no ikani ka result ban ni dekat pat jolu kum kinong mikmat na ko katem bathan kadong boy gitu ni kani kadong kum kajing tepat juni seki ban dawa lane ban pek ban kemilam ni gini gigi ke ba ni kum di pai ba kundu ni kum ki kur sama ni kundu habade ke yo kam jam bakin keren lam nama ni legit iki bakin keren let's say kim tip no ya kan dari lamba ka jumi di saalan ka jing thor seki ya kan ka ikan dorkas ke juni apa ide ka jing dawa transfer yo mardor yo Raja Brahma ba dulu ya ka DSC di saalan ka jing kan ka dorkas seki ban kerpat iki ban yatrelang nama ta ka jing yang lam jom kun sama juni jom ka dong repoy ini ba ka jelah itu